Opština Sokolac se nalazi u istočnom dijelu Republike Srpske i jedna je od 6 opština koje čine grad Istočno Sarajevo. Sokolac je pozicioniran u sjevernom dijelu Glasinačkog polja, u podnožju planine Romanije, na nadmorskoj visini od 870 metara. Značajna je saobraćajna raskrsnica puteva prema Jadranskom moru, Beogradu, Užicu, Bijeljini i Banja Luci. Od Sarajeva i međunarodnog aerodroma Butmir Sokolac je udaljen svega 40 kilometara. Prema istorijskim podacima, Sokolac je nastao pred sami kraj turske vladavine na ovim prostorima, kada se na užem području današnjeg grada utaborilo više turskih bataljona. Tom prilikom podignut je prvi od 3 sokolačka hana. Oko hanova je izgrađeno naselje koje je vremenom postalo središte za cijeli kraj. Danas opština Sokolac zauzima površinu od oko 700 kvadratnih kilometara i prema popisu stanovništva iz 2013. godine broji više od 12.500 stanovnika, od čega u samom Sokolcu živi njih oko 6.000. Već duže vrijeme postoji zamisao izgradnje gradske kuće Sokolac koja bi objedinila niz ustanova. Idejno rješenje predviđa objekat korisne površine 2300 metara kvadratnih, smješten na trgu od 6150 kvadrata, sa uređenim zelenim površinama, modernom rasvjetom, šetalištem. Trgom će dominirati spomenik Patrijarhu Pavlu visine 8 metara. Lokacija na kojoj će biti smješten objekat je u Sokolačkoj glavnoj ulici, ulici Cara Lazara, na platovu na kome su se nekada nalazili hotel Romanija i bivša policijska stanica, preko puta spomenika srpskih boraca i zgrade današnje lokalne uprave, a u neposrednoj blizini parka boraca Romanije. Spolja će objekat biti u stilu klasicizma, grandioznih dimenzija, simetričnih oblika sa dominantnim stupovnim redovima, dok će u unutrašnjosti biti uređen prema najsavremenijim standardima, visoko energetski efikasan uz maksimalnu uštedu troškova. Pored lokalne uprave u gradskoj kući će biti smješteni muzej, u kome će biti predstavljeno bogatstvo kulturnih slojeva iz različitih historijskih i praistorijskih perioda Glasinca i Romanije. Brojne iskopine iz perioda paleolita, zatim iz bronzanog i željeznog doba, stećci, nekropole i bunari, od kojih su neki pod zaštitom UNESCO-a, potvrđuju da je ovaj prostor bio gusto naseljen još u prastara vremena. Iako su mnoge dragocjenosti ovog kraja rasute u muzejima u Austriji i Bosni i Hercegovini, u muzeju u Sokolcu bit će pohranjeni sačuvani nalazi, pronađeni u samom gradu i uopšte na Glasincu. U novo izgrađeni objekat bit će premještena i spomen soba u kojoj se čuva uspomena na pale borce sa ovog područja u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Spomen soba bit će svojevrsna poveznica sa srpskim vojničkim grobljem Mali Zejtinlik, koje se nalazi na obodu grada. U Malom Zejtinliku, u čijem središtu se nalazi crkva Svete Petke i spomen krst, sahranjeno je više od 1000 boraca Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Također, dio planiranog objekta bit će izdvojen za Narodnu biblioteku, ustanovu koja je u Sokolcu osnovana još 1926. godine i čiji fond broji više od 26.000 stručno obrađenih bibliotečkih jedinica. S obzirom da je u požaru 2011. godine stradao objekat Sokolačke ustanove za kulturu, pod krovom gradske kuće nalazit će se i multifunkcionalna sala sa 250 mjesta, namijenjena za pozorišne predstave, filmske projekcije i druge kulturne sadržaje. Bogata istorijska baština, lijepa priroda, vjerski objekti, spomenici, brojni kulturni sadržaji iz godine u godinu privlače sve više turista na ovo područje.
Sokolac raspolaže gradskim stadionom sa savremenom tartan stazom, što omogućava organizovanje svih oblika atletskih manifestacija. Brojni sportski tereni i objekti, uključujući i 2 sportske dvorane, trim stazu i okolne terene uz povoljnu nadmorsku visinu, pružaju odlične uslove za organizovanje bazičnih priprema za većinu sportova, što otvara mogućnost bržeg razvoja sportskog turizma. U promociji i unapređenju turizma u Sokolcu značajnu ulogu igra opštinska turistička organizacija, osnovana 2012. godine. Prostorije turističke organizacije također će, prema planu, biti smještene u novoj gradskoj kući. Izgradnjom jednog ovakvog monumentalnog zdanja istorijske vrijednosti, Sokolac će se pozicionirati kao istočna kapija grada, afirmišući i postičući napredak u oblasti urbanizma, poboljšanja infrastrukture i graditeljske djelatnosti, istovremeno čineći život svih stanovnika ovog kraja sadržajnijim i kvalitetnijim.